Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Watla Kebalang Presbyterian Maukar, kalai kenduk jing namar ke jing jak klep, jong ke pisah Kebalang, kepada ki kelur tingka, penban haka step sengi palai jong ke khat ar tarik unok pra ar zakat kendai, na kaliang jong kinong penyak jong Kebalang. Kila leit benok senyang syak Kebalang ublai kolapeti, kum kadang, kejing sengaulam halor kejing jabas ngausi, ba kani Kebalang kalamat ya kejing ngausi ke bak tam, namar kejing du unok ke yang mani, Kebala syak bam du, haka telit ding, haka step jong ke khat nyaw tarik ubenai nai wing ar zakat kendai. Ya ka kunhun jongki nongyalam jong Kebalang Maukar lami khmat da pastor Banting Shan Khan Utemen Basan Letan ringkat kiwe ki nongyalam balang kat bana Kebalang Mau perempat lami khmat da pastor Suchiang bat Utemen Basan Kharkongor ringkat kiwe pat ki nongyalam balang la pedang subha ya jing jingeram jong kite ki balang da pastor in charge jong Kebalang ublai kolapati pastor Amir Semur na kaliang jong sekretari Kebalang Maukar uba Augustins Imli ulaong ba kani kapisa Kebalang kalano senyang kadai Kebalalum na kijing aingo Kebalano keluit mesim da ki para banget jong Kebalang ha kajing seng sengi utrai Kebalalong ha ka pratarik unok pra ar zakak kendai bat kadai ru kapisa Kebalano senyang da ki khot jong Kebalang Maukar wala omshim la yathu kanu kapisa klami ndela sngau thu na kajing thu kinong yalam balang ba katam ya kasan lak tengka hadin ba kalau pembet itu potensi untuk meningkong, bangun juga ibu Kebalang melawan rekam siti sekolah, bangun bawa jeng sekolah apa, kayak itu bayi kenduk kalau kata orang ini Kebalang ini berkowe, ya ibu bagi layak boy itu kesun, bagi layak aku kerja selok Kebalang nanti, dia kan dikopor sisi-sisiin, ayah nanti liang Kebalang tu, bang ayah juga boleh berpang ibu Kebalang, Kebalang ini layak apa dua berpang Jompi akan dikecil kedua. Di sisi empat, kalau mencukupan penisian yang handi, kembang orang kostan, ni kedua orang program pesta jompi. Pada negara ini kalau mencukupannya pesta jompi banyak kedua yang mapi. Di nadu orang ilawan atau kesini, kembanglah pembet Kebalang. Jadi kejengja, ngasutu kejengja. Pada kesian keberingkong ilawan mencukupi ipi kumpang pilong. Pada jadi mengalih thai pada Kebalang. Report yang kecingja ke pengenalan Kebalang wilayah orang berkat antara Kebalang yang kecingjuai. Ini manusia luar mengiwan. Kecingja ke pelau jalan ke Belaya ke mengiwan kami ikut Kebalang Presbyterian Jaya. Sementara kami ikut iaitu dalam Presbyterian Maupun kalau jalan ke Belaya. Dengan pun kurustin jaga kepada pastor akhirat mengelatih ibarat. Hadir bagi kenduk tu sing menungkong ila penpau Kebalang bagi cisu jongkong Kebalang sepang jinja Kebalang hang ni di khot Kebalang lu keliai ki bom ko pun penpau keseng ila introduction share dekat kam berkunjung negara Kebalang di kini kita ki ai ki ai khot Kebalang bat na Kebalang tu ngai boleh nak ta dekat kam khrau daripada Kebalang. Jika kita lajia Kebalang ke Joni, ngayo lipat dari jika kita akan program. Walau kita lagi Joni Kebalang, sekali untuk limba lagi jika kawalan ini kita nomor kejing yang buruk. Coba let's say pada mana kecil juga hak kerja juga hak ministry. Jadi itu kerja yang menjaga ministry sambil hak kerja dan step. One point in Congo Archbishop to Kebalang Roman Catholic. Banyak kedua Archbishop Congo masuk. Tendera yang lawan jual betul. Di lawan poin lagi banyak keren bagi lah. Pakai yang semua jongka balang ke jongkiru. Ada yang minta neki balang jongki kibobon kilaiwan hanya berbagai semua lembaga mesin yang kecil dua nak minta kebalang jongki kantam kuat untuk kuat bersama sen. Kemudian bagi wilayah dua yang nak minta jongki dari
ki contribution ke lawan lam na kawai forsa kawai ba dan ki buat mereka balang dan ki buat individual ki buat apa ni tu konten di kan di baru pada kemasin juga jingi ke bagi dalam Kristus tinggal kerja ke jingsu ya ki arti balang ki pastor be ya juga ki dalam kadang ni yang tip ke kerten juga ki baru pro pastor tapi kita menusan ki balang ki dong syarai ki berkordo ra ke balang ke beli ulai ki jingkit le Kulesi pun ada kejiwaan berpihak ni macam step. Kejiwaan juga kita akan sih mengikut kebalan orang boleh. But kini kita akan sekolah kejiwaan begitu elora. Ya kini kita juga kan hak ya kan. Hak bantai yang kejiwaan try. Ini nama approach kita dengan political parties. Kata-kata decision kita leadership. Hak kebalan kejiwaan ini. Ini nama approach kita dengan political parties ai ni bisa bantai ke jom play jadi ke yang ke jom play ni kita kena train yang ke kam ke jom but dai mengui ubat tundam ke cingdon gambar nak kerma apa pengadaan tundam mission hak mission field arho frasna mana ba la train kawai naki buat bari long asyam abang study ke cingin ke jom Adoniram Judson missionary Burma wong haba pitrai ka kam ka jong blay trai ha ka kom ka bo blay wa ya pi ban trai pat un ka khui ka kam ka jong pi hadu pa phi nam na sa ban ban kam Nakaliang jo Pastor Simur ulapan pau ya kajing sngongo ka bakraw hadu kata-kata ya ki balang bapher bar kumju ru ya ki riu shimet ki baladan benta ban no senyang sha ka balang ublei ka bala du no ya ka yeng mani na kajing plu ding ka bala jadang shen ula ong ru ba ka balang kalabu jing duwai ba ublei un penya ya ki kam ki badang sa nang ni shakmat ban yo te thmai biang ya ka ni ka yeng mani đập đang giờ sụp xị thằng của khảo mốc, học cái gì bên đây đừng para bengai cái chung gì là người ta balang juga ikut peluk itu kan, đập đang thằng masih. Badi nak tahu ke komiti balang kalau pak ni ada sound tu bosengi, arku itu pun ada omba. Yawan pau jik sebelum jengi, nak kalian jangan balang yang dekat belajar jadi apa, ban ngiyok jadi dua lang boleh jadi lagi kalau senang cuba kan. Hadi ketua dalam report komiti balang mana ya kayak jengi kenduk yang pergi buat kerja songkon mensim barlap pergi bah, buat pedang kerja kerja jaru, kami semula penkreat kami sim juga. Kalau pelong hidup yang cenderung mensim, macam mana aku boleh banyak nang syakmat om de balang dia. Macam mana aku boleh baru ke bentar jangan jadi syakri. Mat kam tam bantai yang boleh kemai. Yang keren pokok balang om bakum kau balang rong hidup ke bentar. Banyak orang senjang kat balai kan dia ansoi. Jadi nak tanah komiti balang ele pentai ke wei ke sing try kan sutra ada fratrik kan budak sudah bentar, dak saksi bentar. Yang pentai bagi jeng aingu ni lum nampak nak kirkot yang balang tang nak bentar juga deh. Bạn hiểu bạn lùm tu khẩn điat bạn người là phần đập đón được ai anonymous donation đón cái bạn cái gì phật ghi đông just sang đông cho có balang kuliah nọ sinh nhang bạn đang có balang akan tu ini bạn đây là tarang iwan ada kerja pun pastor iwan mereka dua apa tang idak iloi berit ring wan man ai kum kadak kerja don bentalem hak tak kerja temu je ki bạn teh kerja yang boleh bertemu dengan yang dua bạn snat siu anak ni pastor mo là yang so hai yang ni bạn dah komisian cho kerja ye yang keren tong ya dua boleh ngi scam boleh don kat pergi kerja ni bạn học với sinh nghiệp sự yêu cái gì trong plei hành cái sayang học cái khôn yêu cái quan bản này bạn check review bạn nhìn dọ mình để xem ta cái check review plei bạn kata kalau keburam plei